Ankabut сүрөсү. Башкача айтканда жүргөмүш деген мааниге келет. Меккеде түшүрүлгөн 69 аяттан турат. Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Manisi bir gana Allah'a ma'lum. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Adamlar biz iman keltirdik deşsele, sınalbay kalıp kalabız dep oylошобу. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Biz alarga çeyinki bolgondordu da sınaganbız. Albatta Allah çınçıldardı da, jalgançılardı da bilet. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Jejamandыk işlerdi kılıp jatkandar bizden aşıp ketebиз деп oylошобу. Alar çıgargan hüküm kanday jaman. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kim Allah menen gezigүүnü kaalasa, albatta Allah'tın belgilegen möөнөtü gelet. Al uğuçu bilүүчү. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kim güreşip harekettense, al öz canı üçün hareketlenip omtulat. Hakikatta Allah alamdarga muhtaç emas. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Iman keltirgenderdin, jana jakşılık işlerdi kılgandardın, jamandıktарын жоюп салабыз. Аларга jakşılıktары üçün jakşыраак kılıp sыйлык беребиz. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Biz insanga ata-enesine jakşılık jasоону буйрудук. Егер ал тууралуу сенде илим жок болсо да, алар мага шерик кошууга сени түрткүлөй башташса, анда аларга баш ийбегин. Мага кайтасыңар жана мен силерди эмне кылганыңардан кабар берем. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Ыйман келтиргендерди жана жакшылык иш кылгандарды биз жакшы иш жасоочулардын катарына киргизебиз. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Adamların içinde biz Allah'a işinebиз degендер бар. Kaçan alarga Allah'tın jolunda ziyan jetse, adamdardın sınoosun Allah'tın жазасындай көрүшөт. Аегеңден жеңиш келген кезде алар biz siler menen bolgonбуз дешет. Чын эле Allah
Аламдардын көкүрөгүндө эмне бар экенин билбейби? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah ыйман келтиргендерди да, эки жүздүүлөрдү да билет. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Ишенбеген капырлар ыйман келтиргендерге биздин жолубуз менен баргыла. Biz силердин күнөөңөрдү өзүбүзгө алабыз дешет. Алардын күнөөлөрүнүн эч нерсесин алышпайт. Алар жалганчылар. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Алар өздөрүнүн жүктөрүн, күнөөлөрүн, өздөрүнө ээрчигендердин күнөөлөрү жүктөрү менен бирге көтөрүшөт. Жана кыямат күнүндө өздөрүнүн эмнени ойлоп тапкандары тууралуу сурак беришет. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Biz Nuh'tu anın qowmuna jönöttük. Алалардын арасында 50 кем 1000 жыл турду. Башкача айтканда Нух пайгамбар 950 жыл элин Аллах Тааланын динине чакырган. Аларды топон суу каптады. Алар адилетсиз залымдар болушкан эле. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz anı jananı menen kemede birge жүргөндөрдү куткардык. Аны ааламдар үчүн белги кылдык. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. İbrahimdi esте. Ал өз элине мындай деди. Аллахка сыйынгыла жана андан корккула. Эгер билсеңер бул силер үчүн жакшы. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Силер Аллахтын ордуна сөлөкөттөргө табынып, жалганчылыкты жасап жатасыңар. Акыйкатта Аллахтын ордуна силер сыйынып жаткандар силер үчүн ырыскы бере албайт. Ырыскыны Аллахтан гана талап кылгыла. Ага сыйынгыла жана ага шүгүр кылгыла. Силер ага кайтарыласыңар. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Эгер силер муну жалганга чыгарсаңар, анда силерге чейинки коомдор да жалганга чыгарып келген. Элчинин милдети айкын кабарды жеткирүү гана. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Чын эле алар Аллах жаратууну алгач ирет баштап, андан соң аны кайталарын көрүшпөйбү? Акыйкатта бул Аллах үчүн жеңил. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Жер үстүндө жүрүп, ал алгачкы жаратууну кандайча баштагандыгын карап көргүлө. Анан Аллах акыркы жаратууну пайда кылат. Аллах бардык нерсеге кудурети жетүүчү дегин. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Ал кимди кааласа жазалайт, кимди кааласа ырайымдуулук кылат.
Жана силер ага кайтарыласыңар. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Силер асмандар менен жерде эч нерсени алсыздандыра албайсыңар. Жана силерге Аллахтан башка коргоочу да, жардамчы да жок. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Аллахтын аяттарына жана аны менен кездешүүгө ишенбеген капырлар менин мээримимден үмүттөрүн үзгөндөр. Алар үчүн оорутуучу азап бар. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ошондо анын элинин айткан жообу аны өлтүргүлө. Башкача айтканда Ибрахим алейхисаламды. Же өрттөп ийгиле кана болду. Аллах аны оттон куткарды. Башкача айтканда Аллах Таала отту салкын жана жагымдуу болууга буйруду. Ибрахим андан эч зыянсыз чыкты. Акыйкатта ыймандуулар үчүн мында белгилер бар. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Ибрахим, силер бул дүйнө жашоосунда өз араңардагы сүйүү үчүн Аллахтан башка сөлөкөттөрдү өзүңөргө алдыңар. Андан соң кыямат күнүндө бириңер экинчиңерден баш тартасыңар. Жана бириңер экинчиңерди каргап шилейсиңер. Силерден жайыңар тозок болот. Силерге жардамчылар жок dedi. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Аны Лут тастыктады. Башкача айтканда Лут Ибрахимге от эч зыян келтирбегенин көргөндө Ибрахимди тастыктады. Мен өзүмдүн эгеме көрүүчүмүн, анткени ал ызаттуу даанышман dedi. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Биз ага Исхакты жана Якубту бердик. Анын урпактарына пайгамбарлыкты жана китепти ыраболодук. Ага бул дүйнөдө сыйлык ыйгардык. Акыретте албетте ал жакшылардан болот. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lut öz eline, albatta sizler öte buzuk iş kılıp çatasınlar. Mındayda ağlamda eç kim sizlerden aşkan emes. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
Чындыгында силер эркектерге барасыңар. Башкача айтканда бачабаздык кыласыңар. Жана жолдорду кесесиңер. Башкача айтканда келген же ары бери өтүп бара жаткан жолоочуларды кармап тоноп алышып, бир топторун зордукташкан. Чогулуштарыңарда жаман иштерди кыласыңар. Башкача айтканда бачабаздыкты алар чогулуштарда да бири-биринен эч уя албай эле көз көрүнө жасашкан. Анын элинин айткан жообу: "Эгер сен чынчылдардан болсоң, анда бизге Аллахтын азабы менен келгин" деген гана болду. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Ал: "Эгем, бузулган элге каршы мага жардам бер" деди. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Биздин элчилер кубанычтуу кабар менен Ибрахимге барган кезде алар: "Биз бул калаанын жашоочуларын жок кылабыз." Башкача айтканда Лут алейхиссалам жашап келген калааны. Чындыгында ал калаанын ээлөөчүлөрү залымдардан болушкан дешти. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Ал: "Албетте анда Лут бар" деди. Алар Жабраил алейхиссалам баш болгон периштелер. "Биз анда кимдер барын жакшы билебиз. Биз аны жана үй бүлөсүн, аялынан башкаларын куткарабыз. Ал болсо анда калуучулардан" деди. Башкача айтканда Лут алейхиссаламдын аялы. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Биздин элчилерибиз ага келген кезде ал алар үчүн кайгыра түштү. Анткени периштелер келишимдүү жаш жигиттердин түспөлүндө келишкен. Лут бузулган коом келип, аларды бузукулук ишке зордойт деп ойлоп кайгыра баштады. Жаналарды татынакай периште конокторду аяп көкүрөгү кысылды. Алар: "Коркпо да кайгырба. Биз сени жана үй бүлөңдү, аялыңдан башкасын куткарабыз. Ал мында калуучулардан" дешти. Башкача айтканда Луттун аялы ал аял бузулган коомго жан тарткан. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Биз бул калаанын жашоочуларына бузулгандыктары үчүн асмандан азап түшүрөбүз. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Биз мындан акылы бар адамдар үчүн ачык белги калтырдык. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Мадияндыктарга алардын тууганы Шуайбты жөнөттүк. Ал: "Эй элим, Аллахка сыйынгыла жана кыямат күнүнө ишенгиле. Жер үстүндө бузукулуктарды таратпагыла" деди. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Алар аны жалганга чыгарышты. Аларга жер титиреп кыйроо жетти. Алар эртең менен өз үйлөрүндө кыймылсыз бүк түшүп өлүп кала беришти. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
Ат, Самуд коомдору да. Силерге алардын калган журттарынан ачык байкалат. Шайтан алардын иштерин кооз көргөзүп, аларды жолдон чыгарды. Алар көрүп туруучулар эле. Башкача айтканда, алар көрүп тургандан кийин жаман жолдон кайтып, туура жолго түшүүлөрү керек эле. Бирок алар антишпеди. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Харун, Фараон жана Хаман баары ойрон кылынган. Муса аларга ачык белгилер менен келди. Алар жер үстүндө менсине бой көтөрүп жүрүштү. Жана алар антип узакка кете алышпады. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Алардын баарын биз күнөөлөрү үчүн туттук. Алардын бирине бороондуу куюнду жөнөттүк. Башкача айтканда, Лут алейхисаламдын элине. Бирине кыйраткыч үн, Самуд элине жетти. Бирин жерге жуткуздук, Карунду. Кээ бирин чөктүрүп салдык. Башкача айтканда, Нух алейхисаламдын жана Фараондун коомдорун. Аллах аларга залымдык кылуу үчүн минткен жок. Алар өздөрүнө өздөрү зулумдук кылышты. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Өздөрүнө Аллахтан башканы жакын кылып алгандардын мисалы өзүнө үй курган жөргөмүш өңдүү. Анткени эгер алар билишкен болсо, үйлөрдүн эң начары жөргөмүштүн үйү. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Акыйкатта Аллах анын ордуна андан башканы чакырып жаткандарды билет. Башкача айтканда, Аллах Тааладан башкага жардам сурап кайрылгандар. Ал ызаттуу даанышман. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Бул мисалдарды биз адамдарга келтиребиз. Бирок муну билгендер гана түшүнөт. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah asmanдар менен жерди акыйкат менен жаратты. Албетте, мында момундар үчүн белги бар. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Алар китептен сага кабар берилгенде окуп бер да намаз оку. Анткени намаз бузукулуктан жана күнөөдөн тыят. Ал эми Аллахты эскерүү андан да чоң. Башкача айтканда, биз Аллахты эстесек, Аллах Таала бизди эстейт. Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды билип турат. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد
ونحن له مسلمون. Алардын залымдарынан башка китеп ээлери менен жакшы абалда гана талашып тартышкыла. Башкача айтканда Аллах Тааладан тилеп, аяттарды, далилдерди келтирип, жылуу жумшак сөздөр менен. Жана биз өзүбүзгө түшүрүлгөнгө да, силерге түшүрүлгөнгө да ишенебиз. Биздин Кудай да, силердин Кудай да бир. Биз ага моюн сунгандарданбыз дегин. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ошентип биз сага китеп жөнөттүк. Биз китеп ырыылыгондор. Башкача айтканда иудейлер менен христиандардын ичиндеги чыныгы момундар. Алар пайгамбарлардын барына, анын ичинен Мухаммед алейхисаламга да ишенишкен. Ага ишенишет. Булардын арасынан да ага ишенгендер бар. Башкача айтканда меккеликтердин арасынан. Биздин аяттарыбыздан каапырлар гана баш тартат. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Сен ага чейин эч кандай китепти окуган жоксуң, жана аны өз колуң менен жазган эмессиң. Эгер антпегенде муну болбогон нерсе деп жаткандар катуу шектенишмек. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ооба, бул илим берилгендердин көкүрөгүндөгү ачык айкын аяттар. Биздин аяттарыбызды залымдар гана четке кагат. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Алар ага эмне үчүн эгесинен белгилер түшүрүлбөйт дешет. Акыйкатта кереметтер Аллахтын гана алдында, а мен болсо эскертүүчү ганамын дегин. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Чын эле аларга окулуп жаткан биз сага жөнөткөн китеп жетишсизби? Акыйкатта мында ырайым жана ыйман келтирген коом үчүн насаат бар. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Менин жана силердин араңарда Аллах жетиштүү күбө. Ал асмандардагы жана жердегилерди билет. Ал эми жалганга ишенип, Аллахка ишенбегендер болсо, алар зыянга учурагандар. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Алар сени азап келтирүүгө шаштырышат. Эгерде белгиленген мөөнөт болбогондо, анда аларга азап келер эле. Жана ал аларга күтүүсүздөн, алар билбеген учурда келет. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Алар сени азап келтирүүгө шаштырышат. Акыйкатта тозок капырларды курчап алган.
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Azap alardın üstünün de, ayak astılarından da tutkan kezde, al, kılganыңарды tatqıla, dep aytat. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ey menin iymandуу pendelerim, albette, menin jerim genen, maga gana sıyıngıla. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Ar bir can ölümdü tatat. Andan soň siler bizge kaytarlasыңар. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Ыйман келтирип, жакшылык иш кылгандарды биз алдында дарыялар агып турган бейиштин бийик жайларына жайгаштырабыз. Алар анда түөлүккө калышат. Амал кылгандардын сыйлыгы кандай жакшы. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Алар сабырдуу болушкан жана эгесине тоокел кылышат. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Канчалаган айбандар өздөрүнө азыгын камдай алышпайт. Алла аларга да силерге да ырыскы берип жатат. Ал угуучу, билүүчү. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. Эгер сен алардан асмандар менен жерди ким жараткан, күн менен айды ким баш ийдирген деп сурасаң, алар албетте Аллах дешет. Алар кандай алысташкан. Башкача айтканда, бул жеткен надандык. Барын жараткан Аллах экенин тастыкташат да, ага кайра ыйман келтиришпейт. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. Allah öz pendelerinden kimdi kalasa ырыскысын кеңейтет, жана өлчөп берет. Hakikatta Allah барын билүүчү. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Эгер сен алардан асмандан жаан жаадырып, жананы менен жериңер өлгөндөн кийин кайра тирилткен ким деп сурасаңар, алар албетте Аллах дешет. Аллахка мактоо деген. Бирок алардын көпчүлүгү акыл калчашпайт. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Бул дүйнөдөгү жашоо оюн күлкү гана, акыреттеги анык жашоо. Эгер алар муну билген болсо. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Качан алар кемеде келе жатышканда ыймандарын тазалап, Аллахка кайрылып дуа кылышат. А качан кургакка чыкканда алар ага шериктерди кошот. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Биз бергендерге ишенбөө үчүн
жана алар ырахаттанып алыш үчүн ушуну жасашат. Алар жакында билишет. Башкача айтканда кылмыштарынын акыбетін. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Анын айланасындагы элдерге кол салып, туткундап турганда, биз Меккени ыйык жана тынч жай кылганыбызды алар көрүшпөдүбү? Кантип эле алар жалганга ишенишет да, Аллахтын жакшылыгын таанышат. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Акыйкат келген кезде Аллахка каршы жалганды жаап, же акыйкатты калпка чыгаргандардан ашкан заалым барбы? Баса капырлардын жайы тозок эмеспи? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Биз үчүн умтулуп аракеттенгендерди биз туура жолго алып барабыз. Акыйкатта Аллах жакшылык кылуучулар менен бирге.